Iwa. Masa kena. Iwa. Oh lah. Ya Allah. Ini balong gagangnya gue dah. Cur, iki lho Iwa. Hah? Yang pertama itu ada kakak. Wah, iki lho. Loh. Wah, iki ya. Aduh. Iwa. Oh. Iwa. Oh. Ya. Iwa. 5 kilo deh. Baik. Tekan di. Iya. Waduh, Selorejo. Supet urang. Sendi. Kado le. Halo. Naik apa gitu? Ini. Yang lain masih di belakang. Sampai di sambil ngabuburit. Spotnya full enceng. Full enceng. Tetap dengan Cak Tole. Belum ada tanda-tanda, tapi soleh laris. Soleh laris apa burung ini? Soleh laris apa burung? Sais dan Ipan. Kok pelaris ya? Cak Dole. Gede ban. Oke. Mulai mancing. Yang ngeromotnya sak mono-mono iku mau. Iwa. Laris. Lumayan laris 3 jari kan. Masa kena. Ya Allah. Padahal ya mau ambles loh. Perlu penyarian. Hujan. Hujan. Ya Allah. Ampun. Ikan melanda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa. Ya.
Ini kalau bulat. Wah. Aduh, lah kok sak ngene-ngene wae. Pas opo. Susah ya. Mau pindah lho. Iya. Sing kalau kakang iku ta. Cur, iki lho Iwak. Hah? Yang pertama itu ada kakak. Wah, iki lho. Lho. Wah, iki yo. Aduh. Lho, berat lah iki. Ruwet to. Oh, iki lah iki. Sakjane ya sak mene-mene lho, wayahe lho. Gede lah iki lho. 4 jarian lah iki. Wawil lek. Oh ya sak mene-mene kita Iwak iku. Iwak. Waduh. Oh, iku pisan. Lu. 3 jarian. Ya, lep. Kayaknya 3 jarian apa di bangka oleh cae setrek Iwak gaya gede ya Mbak Ipan lah wake tapi weh jangan kak sempat rokokan kau nak 5 menit 2 menit tuh oleh loro ya gas Aduh, kena bontot. Ini gede loh. Kan 4 jarian loh nek bontotnya. Nah kok 3 jarian. Full 3 jarian. Ya Allah. Nyari, orang nyarian. Sak mene-mene iki wae. Tiga jaringan. Masih gede ta Pak ini. Waduh, ikannya full buat serian. Sekian nih.
terus. Kita cari apa? Hujan ya. Iya, sama nenek. Ya Allah, betul ini. Ini kenapa iwa? Oh, nenek iwa. Dan roto telurnya Ria. Oh. Dan bapaknya full 3 jari tok. Full 3 jari ya. Aduh. Ini 3 jari apa ini? Mantap. Panen ikan 3 jari tok. Full ikan 3 jarian guys. Iwa lu. Kok bisa? Ya. Kaca. Iki loh. Dua jari. Aduh. Piwa. Aduh. Alah. Neneng ngerempet-ngerempet no. Tetep di 3 jari. Ya. Dan bertubi-tubi tapi ya 3 jari ya. Iwa. Oh. Tapi tetap 3 jari. 3 jari. Yang petang nyarik apa lagi? Iwa.
iwak lu doan jangkrik gitu ucul. Kita berserak gak sih? Tapi tetap itu gajah. Gajah. Yo. Tetap 3 jarian. Bisa. Iwak lu. Iwak. Kita cari api lumayan main kerupuk. Ya Pak ya belum. Ya iwak. Wah ini telur nyari kafe. Nyari apa? Iwak. Oh. Ya rata lah 3 jari. Yo, iki pisan lu double subscribe lo. Double subscribe. Double subscribe. Produk KI. 5 kilo lagi. Bye.